Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama rahmat kesehatan, rezeki, kekuatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan kita ini yaitu tadarus Al-Qur'an yang kita lakukan setiap hari Sabtu pagi ini. Sholawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pembawa umat ke dalam kehidupan yang penuh peradaban dan penuh ilmu pengetahuan. Mande-mande Bapak Ibu yang peserta tadarus yang saya muliakan, pada saat ini kita masuk ke juz 13 halaman 242 surat Yusuf ayat 53. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada Mandetati dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Lanjut aja Mandetati, Al-Fatihah langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Astagfirullah, tunggu, hidupkan lampu dulu sebentar, gelap. Maaf. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima. Bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-mala'u tuni bihi. Okay. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Nusibu bi rahmatina man nasha'. Wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa jaa'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alayhi
fa'arafahum wa hum lahum munkirun. Walam Wahum lahu, maneh bukan lahum ya, tapi lahu. Oh ya. Coba ulang lagi maneh. fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi ajillakum min abikum Bi akhil. Maneh tadi bukan bi ajil, tapi bi akhil. ya. Qala tuni bi akhillakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzirin. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wa qala li fityatihi ij'alu bida'atuhum fi rihalihim. Atahum, bukan atuhum, atahum. Coba ulang lagi maneh tadi. Dari mana ya? Qala li fityatihi ij'alu Nihij, bukan tihij. Coba lagi sekali lagi. terbalik-balik. Astagfirullah. Wa qala li fityatihi ij'alu Bukan tihij, tapi nihij. astagfirullah. Wa qala li fityatihi ya. Wa qala li fityatihi ij'alu Lagi Nihij. tihij lagi. ya, Nihij. astagfirullah, gelap ya. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atuhum fi rihal. Atahum, bukan tuhum. Bida'atuhum fi rihal. Atahum, bukan tuhum. Bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Walamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Panjang nahnya maneh. Oke. Wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul adzim. Wa marhamna bil Quran. Nomor 2 ada nggak sih Mandeneti? Radio RGM. Bang Azbina. Azbi bisa. Hilangkan Bang Azbi, bisa nggak? Siap. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم
قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونخفض أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب فقضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وما بالقرآن. Silakan Mandeneti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي Coba ulang lagi dari qalu. قالوا جزاؤه من
wajida fi Oh, rahlihi. balik Hah? mau bukan mau ya. Mau jidafi Mau ya. Qalu jazaohu mau wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu kadzalika najzil zalimin. Fabada'a ba'awiyati fabada abi au fabada abi au Fabada'a bi'awiyatihim qabla Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma astakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kadzalika kidna li Yusuf. piyu Kadzalika kidna li Yusuf. Maka nalia khuza akhahu fi dinil maliki illa ayyasha narfa'u darajatim man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl wa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makana fakhudh ahadana makana inna naraka min sinin. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Amandir Tati. Pembaca selanjutnya Andung, silakan Andung. Buka mic-nya Andung. Ya. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal lazalimun. Falammastai asu minhu khalasu najiyah. Minhu jangan tertahan di hu karena hu-nya tidak panjang. Ulang lagi Andung. Dari falamma ya. Ya. Falammastai asu minhu khalasu najiyah. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha
qablu ma farrattum fi Yusuf ma farrattum fi Yusuf. Boleh. Andung tumnya tidak dengung ya. Kalau Oh iya, hukum iya. mim mati itu yang boleh berdengung mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Selainnya tidak boleh ditahan, tidak ada dengung ya. Kalau hukum Iya. nun mati banyak yang berdengung, tapi kalau hukum mim mati cuma dua aja, mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Coba ulang lagi, Andung. Dari qabla, dari ma tadi tuh. Dari ma boleh, ma farotum. Ya. Ma farrattum fi Yusufa falan abrahal arda hatta ya'dhanali abi au yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Irji'u ila abikum faqulu ya abana faqulu ya eh faqulu ya abana innabnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kunna panjang nanya. Coba ulang lagi dari wama. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa Yusuf wa yaddat ainahu minal husni fahuwa qazim. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Jangan tertahan Dita, ulang lagi Andung. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna kharadan aw Dari dari hatta mana? coba deh bilangnya dari hatta. Hatta takuna kharadan au takuna minal halikin. Qala innama ashku nasi. Qala innama ashku nasi wajud. Bukan na tapi bas Iya, titik. basi.
Qalu innama ashku bash. Andung bukan qalu. Qala innama ashku bathi. Lembutkan saya ya, Andung. Bathi. Qala innama ashku bashi wa juzni. Jangan basi tapi bathi di ujung lidah dan ujung gigi atas. Bathi. Bathi. Ya. Qala innama ashku bathi wa juzni ilallah. Wa huzni bukan wajuzni. Wa Dari huzni. wahuzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Ya, alhamdulillah. Sakit Alhamdulillah. mata. Oh ya. Selanjutnya Kasih Wina. Ustaz. Silakan Bu Lina. Wina. Ya, Bu Sur. Ya bani yashabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Coba ulang lagi, Bu. Ya bani yashabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Ya, Wa miyu. Jangan yu-nya ya, Bu. Ulang lagi dari fathah sasu deh, Bu. fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mirrauhillah innahu la yai'asu La-nya dipanjangkan, Bu. La-nya dipanjangkan. Innahu la ya innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana durru wa ji'na bibido'atim musjah. Jangan mus tapi muz. Muz. Ya, Bu. Muz. Ya, muz. Dari wajib ya, Bu? Iya, Bu. Wajib nabi bido'atim. Na-nya panjang. Wajibna bibido. Oh ya. Wajibna bibido'atim muzjatin fa'aufilanal kaila wa tasaddaqa alaina. Ya, muzja. Ja-nya panjang tadi nggak Ibu panjangin. Coba sekali lagi, Bu. Dari fa'aufilana. Bukan, yang salahnya di ja-nya. Muzjatim. Ulang aja dari wajibna lagi deh. Oh. Wajibna bibido'atim musjatin fa'aufilanal kaila wa tasaddaqa alaina. Ya. Innallaha yajzil mutasaddiqin.
Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi is antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusufu wa hadza akhi. Wa hadza akhi qad mannallahu alaina. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, membaca Qala ainnya di Bu. Tunggu ya, Bu. Membaca ainnya jangan tapi ya lembutkan dan di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Qafnya juga tadi ditipiskan, qafnya qaf besar. Innahu mayyattaqi. Taqi, jangan taki ya, tapi taqi wa yasbir. Coba ulang lagi ya, Bu. ya. Innahu may yattaqi wa yasbir Bu, fa in Bu, mayyattaqi ditahan ya, Bu, karena ada tasdid ta-nya. oh ya. Innahu may yattaqi wa yasbir Jangan fa tertahan dia qinya tidak panjang. Mayyattaqi wa yasbir. oh. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina. Dari mana, Bu? Ulang dari lakat ulang, Bu. Ulang terusin nggak apa-apa. Laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ishabu biqamis Membaca zal ya, Ibu. Il di ujung lidah, Bu. Izhabu Ya. biqamisi hadza Panjang, wa Bu. Ibu. Bu, pelan-pelan. Ilhabu panjang bunya. izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi. Gimana, Bu? Ulang. Kalau bisa jangan berhenti seperti itu ya. Fa'alquh boleh, jangan dibuat tanggung banget gantung berhenti di situ ya. Ya, salah itu. Ya. Ulang ya, Bu. Ya. Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiro wa tuni bi ahlikum ajma'in. 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 Wa
I'tuni bi ahlikum ajma'in. Walamma fasolatil iru Itu qala. Bu ya. Ainnya Bu, jangan tapi ai di tengah-tengah tenggorokan dilenturkan. Iya. Walamma fasalatil ain. Ah, itu orang yang sering membaca ain itu suka agak ngelantur ke amzah ya. Apalagi di Fatihah nggak sah sholat kita. Jadi kayak an'am jangan an'am. An'am tu alaihim itu udah salah banget ya. Fatihah harus wajib betul semua hurufnya. Jangan sampai salah membaca hurufnya sedikit melenceng tidak sah salat kita. Jadi ain itu perlu banget diterapkan membacanya di tengah-tengah tenggorokan. Ain, jangan i. Kalau i jadi alif jadi berganti dengan amzah gitu. Coba ulang lagi Bu. Walamma fasalatil airu qala abuhum. Walamma fasolatil ainu qala abuhum. Airu bukan inu. Airu ya airu. Falamma fasol Walamma walamma fasolatil iru qala abuhum. ya ulangannya dari Ibu nggak ada wakaf kayaknya di situ deh ulang dari qala abuhum. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Ulang dari ini. Inni la ajidu riha Yusuf laula an tu apa nih? Tufan buhun. Ulang Bu. Ya ulang dari laul. Hah? Boleh. Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufanni. Ulang dari laula Bu biar sempurna. Laula antufannidun. Laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Ya. Makasih Bu Zul. Sama Bu Wina. Pembaca selanjutnya Pak Ahmad Hatta. Silakan Pak. Ya Bu, makasih Bu. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallah inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma
دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي Jangan ditahan wanya ikhwati atau panjang jadinya wanya ikhwati. Ini ya. Ini ya. Pulang dari mana Bu nih? Baini aja boleh. Ya. Baini wa baina ikhwati. Ya. Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wili ahadits. Ulang lagi Pak, jangan sinan. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو خرجت بمؤمنين. اللهم ارحمنا. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفمن
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبل إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من Fanuji. Maaf. نشاء Fanuji ya. Bukan Fana, Ya. tapi Fanu. إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Masya Allah. Oke, selanjutnya silakan Bu Minda. Alif lam mim ra. Ibu, itu kan ada awal bismillah ya. Kalau ada awal bismillah tetap dibaca bismillahnya, jangan dilangkah ya Bu. Kalau nggak ada nggak Saya apa-apa. dalam hati
Sejak Ya. tadi tidak ada yang baca Bismillah, makanya dalam hati saja saya baca. Enggak. Oh iya, dikencangin Bu, jangan dalam hati. Kalau dalam hati orang nggak tahu Ibu nggak baca Bismillah kan. Kalau yang lain-lain tadi kan nggak ada Bismillahnya, jadi nggak perlu diawalin Bismillah nggak apa-apa gitu. Oh Kalau ini gitu. kan tidak Iya. baca yang Jadi kencang Ibu. saya mengikuti seperti tadi saja, jadi saya salah perkiraan. Terima kasih Bu. Iya iya. Syaitan. Yang kencang Bu, Bismillah. seperti ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilaik. Ibu ada wakaf nggak Ibu di situ qala ya. Tilka ayatul kitab. Berhentilah di situ Bu. Oh ya. Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Ya. Amadin tarau ditebalkan ra-nya ya Bu. Ra fathah itu harus tebal atau tafkhim ya. Amadin tarau ya tarau. Bighairi amadin tarawnaha. Ya, ainnya lagi jangan bighairi amadin, jangan amadin tapi amadin. Diperjelas di tengah-tengah tenggorokan kalau makharijul ain ya. Anil amadin. Amadin Enggak panjang tarawnaha. Ibu. A-nya enggak panjang ya. Bighairi amadin. Bighairi amadin tarawnaha. Tsumma stawa 'alal arsy. Boleh sambung, Bu? Ulang lagi dari summastawa deh, Bu. Dari summastawa. Tsumma stawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Marnya nggak boleh panjang. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Jangan qamar, nggak boleh panjang ma-nya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ya. Kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amra wa yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha. Ardo jangan tertahan, do-nya tidak panjang. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Ya,
wa anhara, tebalkan ro-nya ya. Rawa juga ro. Wa anharan min Itu ada kulli wakaf juga. Itu ada wakaf nggak di ibu situ? Wa anhara, ada nggak wakaf qala di situ? Nggak perlu diterusin. Ada nggak? enggak. Ya, nggak ada. Enggak. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Nah, ra-nya ibu yang tipis, jangan ra, bu. Wa anhara, ro, ri, ru ya. Jadi ro kalau dia berharakat fathah atau baris di atas ditempelkan ro, jangan ra. Tipis kedengarannya kalau ra Ra. ya. Ro, Ya. ya. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Iya. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnain yubshir laylan nahara inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'un Ibu, mutajawir. ibu, ya jangan dipanjang-panjangan, jangan ditahan huruf yang tidak ada panjangnya. Di tidak panjang ya, kita tidak panjang po-nya. Nah, ibu tertahan di situ, jadi salah bacaannya ya. Wa fil ardi qita'um. Ya. Wa fil ardi Nah, masih tetap tertahan. Masih tertahan. Jangan wa fil ardi. Nah, itu tertahan namanya, Bu. Kan nggak ada panjang di ya. Wa fil ardi qita'um. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zaw'un wa nakhilun sinwan. Ya, suara nggak boleh disambung-sambung ya, Bu ya. Jangan sampai mencuri napas ya. Nggak ini salah besar kalau mencuri-curi napas. Habis suara berhenti. Min a'nab. Boleh berhenti situ kalau habis suaranya gitu. Jangan disambung-sambung ya. Itu salah jari atau salah besar kalau dalam membaca Al-Qur'an ya. Ya. Coba ulang lagi dari wajannatum. Wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan. Ya, Wa ulang lagi dari ya, wa terus Bu. Bu. Iya, boleh. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin. Nah, itu nggak boleh berhenti wahidin. Berhenti dimatikan dalnya ya. Kalau dia fathatain, kalau baris dua di atas baru dipanjangkan. Tapi kalau kita berharakat kasrah, walaupun kasratain tetap dimatikan. Kasratain, dhammatain dimatikan. Kecuali kalau fathatain baru dipanjangkan 2 harkat ya. Jadi Ibu dengung-dengungnya juga kurang ya. Wa nakhilun. Nah, itu dengung. Lung disamarkan ke sad ya. Wa nakhilun sinwanu. Nah, itu juga dengung. Wa ghairu sinwani. Itu juga dengung. Coba ulang lagi dari wa nakhilun. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa. Wa ghairu
sinwani. Kayak ya, jangan ke niung lagi, jangan ke waw lagi. Kayak ya di depannya, kayak ya disamarkan dan didengungkan. Coba lagi Ya. wa ghairu sinwani. Kayak Wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha. ya, bima imu. Wah, itu didengungkan juga ke hidung ke waw ya. Dilebur ke waw. Bima wahidin. Wah, itu ke waw semua ya. Karena depan hurufnya waw. Ulang lagi dari bima. Bima wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kenapa dipanjang kulnya? Nggak ada panjang kulnya. Wawnya tidak ada mati, yang mati lam. Fil ukul. Dimatikan cepat, jangan ukul. Ya. Ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Ya, kalau tanwin ketemu lam langsung masuk ke lam ya Bu, jangan ada nggak ada dengung di situ ya Bu. Itu namanya ya, hukumnya idgham bila gunah ya. Dzali inna fi dzalika la ayatil, langsung ditekan ke lam ya. Dilebur ke lam. La ayatil liqaumi yaqilun. Kalau mi-nya baru dengung. Coba ulang lagi. La ayatil liqaumin yaqilun. Wa in ta'jab fa'ajab wa in Ta'jab kalau-kalakan banyak ya dipantulkan. Wa in ta'jab dipantulkan banyak. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a'idza kunna turaban. Nggak boleh bang berhenti turaba. Kalau memang habis suara ibu berhentinya dipanjangkan banyak ya. Kalau dia berharakat fathatain atau baris dua di atas, dipanjangkan harakatnya 2 harakat gitu ya. Kalau baris 2 di bawah dimatikan, baris 2 di depan dimatikan. Ya Bu. Ya, makasih. Ya Bu. Dari Pak Ajab. Dari mana ulang Ya, Bu? ulang lagi deh dari Pak Ajab Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajabun qawluhum a'idza kunna turaban a'inna lafi. Ya, turoban itu nggak ada samaran, langsung ditekan ke nun ya. Itu namanya izhar. Ibu harus jelas tanwinkan banyak. Ulang dari aidza aja. Aidza kunna turaban ainna. Jangan tertahan di ban karena tidak ada dengung di situ. Itu hukumnya izhar. Aidza kunna turaban ainna lafi khalqin jadid. Aidza kunna turaban ainna lafi khalqin jadid. Ya, jadi
Jadi ditampilkan lagi dalnya ya Bu. Huruf kala-kala Ya. itu ada 5 ya Bu. Qaf, Qa, Ba, Jim, Dal ya. Apabila kita matikan, kita berhentikan dimatikan ya, dipantulkan hurufnya. Qaf, Qa, Ba, Jim, Dal ya. Jadi jangan jadi mati total ya, jangan mati total, harus dipantulkan. Jadi Aiza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. ya kayak gitu. Terus Bu. Ulaika allazina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, Allah marhamna bil Quran. Ya, Ibu sering-sering dengerin bacaan orang biar Ibu paham mana yang panjang, mana yang harus didengungkan ya. Ya, Menyimak makasih, itu juga Bu. lebih dari membaca. Menyimak itu lebih dari membaca. Nggak apa-apa, Bu. Itu namanya kita belajar. Orang yang belajar itu ya pahalanya lebih gede dari orang yang udah pintar, Bu. Ya, orang Amin. yang terbata-bata lebih besar pahalanya dari orang yang udah lancar. Ya, untuk baca selanjutnya silakan Desmiroza, silakan. Ya. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف Nggak boleh berhenti ومن kayak gitu ya. Bu Ade ya. Bu Desmiroza, mustaqfim billail ya. Kalau nggak bisa berhenti tadi jarabih ya. Jangan mustaqfim begitu gantinya gantung ya. Ya, Bu Guru, Ulang lagi makasih. dari waman jahara. ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Ima Rianis, dibuka kameranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak serak bahannya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rianis ya. Kalau mau baca ta'awudz boleh, tapi bismillah kalau bisa jangan ya. Bismillah kalau ada awalnya bismillah baru baca bismillahnya, tapi kalau nggak ada ta'awudz aja boleh gitu ya. Atau dilangsungkan aja, tidak usah ta'awudz, nggak usah bismillah juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau diawalin dengan ta'awudz boleh, tapi bismillahnya kalau bisa jangan. Baik, Bu, terima kasih. Lahu da'watul haq walladzina ya Ibu ya. Lahu da'watul haq. Dipantulkan qafnya, ditasdidkan dulu baru dipantulkan. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabluغ fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ya, kita sujud tilawah ya. Ibu, kita sujud tilawah karena ada itu di tempat sujud tilawah ya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu biqawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah qul
اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا di mana tuh? Suraka dari ulang dari suraka deh. Syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabal khalqu alaihim kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Wahuwa wahidul, ha kecilnya diperjelas ya Bu, jangan wahidul ya. Artinya juga berbeda kalau wahidul dibaca wahidul, ha kecil ya di tengah-tengah tenggorokan. Wahuwal wahidul qahhar. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas saylu zabadar rabiya wa mimma yukiduna alaihi fin nari ba'tigha'a ahilya fin nari ba'tigha'a ahilyatin aw mata'in zabadum mislu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa'amma zabadu fayadhhabu jufaa. Tidak boleh dimatikan. Ibu, amzahnya tidak boleh dimatikan ya. Dia fathatain dijaga. Fayazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas. Ya, maksud tadi ya, maksud aku tadi itu Bu ya Rima Yanis ya, Imarianis ya. Fayadhhabu jufaa. Kalau mau berhenti di situ boleh karena ada waqaf, tapi dipanjangkan a-nya, tidak boleh dimatikan. Maksud saya gitu ya Bu. Nggak perlu lagi Bu ulang lagi fayadhhabu lagi gitu. Langsung wa amma gitu. Maksudnya a-nya itu jangan dimatikan kalau kita berwaqaf karena amzahnya itu berharakat fathatain atau baris dua di atas. Apapun hurufnya ya, kalau baris dua di atas, kalau kita berhenti dipanjangkan dua harakat kecuali ta marbutah ya. Selain dari ta marbutah, kalau berharakat fathatain atau baris dua di atas dipanjangkan dua harakat kalau kita berhenti. Ya Bu? Ya baik. فأما الزبد فيذهب غثاء وأما فيذهب جفاء
panjang 2 harkat Bu, jangan kayak gitu aja ya, tapi jufa'a 2 harkat panjangnya. Oh, panjang 2 rakaat ya. Ya. فأما الزبد فيذهب هفاء Fayadhabu jufa ya Bu, jimnya juga nggak kejelas deh. Iya, iya, Bu. Fayadhabu jufa'a. فأما الزبد فيذهب جفاء. Udah, Bu? Ya. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله أمثال للذين. Bu, jangan terlalu cepat-cepat ya Bu. Ya, ribullahul, bukan hu aja tapi hul, ada lam mati di depannya. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لهم يستجيبوا له لو Ahum, lam. أن. Maaf. Lam bukan. Barusan bacanya, coba diulang. Tadi dibaca lahu. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. Wa mislahu. Wamislahu, bukan luhu ya Bu, ulang dari wamislahu aja. ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya tolong dibuka kameranya nomor 9 alif Desmi. Ini yang ini dah. Yasmawarni deh. Yasmawarni Dharma. Tolong dibuka kameranya, silakan. Dan Ardalena. Ibu, dibuka kameranya bisa. Ardalena. Ya. Ya, sebentar Bu ya. Biar Al-Quran sebentar. Just 3 balik. Ayat berapa Bu? Maaf Bu. Ayat berapa, Bu? 19 sekarang. Ayat 19 sekarang. Halaman 19. Ar-Ra'du ayat 19. Ar-Ra'du. Halaman ya. 252. Ya, kalau di sini 19 halamannya ya. 252 ya. Iya, bisa. A'udzu billahi. Langsung Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah pakai bismillah, nggak apa-apa Bu. Ta'awudz saja karena kita meneruskan ya. Kita melanjutkan, jadi nggak perlu dibaca awal bismillah ya. Ta'awudz boleh gitu, tapi bismillahnya kalau bisa nggak usah. Nggak usah ya. Bismillah. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatazakkaru ulul albab.
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Uqbat bukan uqbatat ya. Uqbat dar. Ya. ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون Jangan wayadaru. Ya. Ya, wayadaru jangan wayadaru. Ya. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allahumma bil Quran. Selanjutnya bisa buka kamera Yasmawarni Dharma. Coba buka kameranya bisa. Atau Umi deh. Silakan Umi. Umi dibuka kameranya bisa.
Umi, mau ngaji nggak? Apa mau dengar aja dulu? Bismillah, sebentar ya. Umi dengar dulu, Iya. lagi siap-siap. Oh iya. Nah, Oh iya, langsung aja balik ke awal lagi dulu deh. Itu ada Leda itu siapa? Nah, Belum udah baca. tadi udah. Oh, barusan Udah udah. tadi. Udah, barusan. Barusan Oh, ya. oke. Ibu Tati lagi. Ini dari mana ya? Lazina. 29 ya? Dari Ya. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a Balil tasdidnya pandai balil. balillahil amru Bukan lagi tuh, bukan balil ya, tapi balil lah tasdidnya ada dua. balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru yusibuhum bima Tusi, bukan yusi ya. wala yazalul ladzina kafaru yusibuhum bima tusi Boleh tadi. ya tuh ya wala yazalul ladzina kafaru astagfirullah wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana 'iqab afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum Syuraka kul ya, bukan ukul. Coba ulang lagi nanti. waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bizahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa saddu anil bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum yasuddu anis sabil Jangan yasud lagi, ganti lagi ya. Wasuddu. lilladzina kafaru makruhum wasuddu an sabil Anis, bukan anis. anis Bukan anis sabil, tapi anis.
للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Ya Allah marhamna bil Quran. Umi udah siap untuk baca? Ayat berapa? Ayat 35 sekarang surat Al-Ra'd. Surat yang ke-13. Kalau di sini halamannya 254. Surat Ar-Ra'd, juz yang ke-13. Juz 13 surah Al-Ra'd. Ayat 35. Ayat 35 sebentar ya. Kalau Al-Quran kita 254 ya. Kalau Al-Qurannya sama ya. Ayat 35. Ya. Masalul jannah. Belum ketemu. Masalul jannati ya. Iya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah pakai bismillah ya Bu, karena kita tadarus langsung aja Bu ya. Ta'awuz boleh tapi iya, bismillahnya di awal aja, kalau ada awal kata bismillah baru dibaca bismillah, kalau enggak ta'awuznya boleh gitu. Saya langsung aja ya. Boleh. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Jadi nggak nih? Meninggal Ibrahim. Ibrahim bin Ismail. Ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzab man yunkiru ba'da qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi
نعدهم أو نتوفينك عليك البلاغ وعلينا الحساب. Sudahkah? 2 ayat lagi, Bu. 2 ayat lagi. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Wa qad makara alladzina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sayalamu al-kuffaru liman uqbad dar. Maaf ya tadi ya. Maaf ya lamu ma taksibu kullu nafsi bukan nafs. Betul nggak? Betul nggak itu nafsi atau nafs di sini kalau kalau mau berhenti kita nafsinya dimatikan, Bu. Nggak boleh dipanjangkan kalau dia kasratain ya. Yang dipanjangkan itu cuma fathatain, baris 2 di atas. Kalau baris 2 di bawah dimatikan, baris 2 di depan dimatikan. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya Nanti. Ya, lanjut aja ya. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Allahumma khamil bil Quran. Maaf, Bung Asbi masih ada? Tadi kelangkah. Silakan. Asbi.
Hasbi udah nggak ada? Ya, kayaknya nggak ada. Bung Hasbi, langsung aja Andung. Ada no. Andung. Hasbi, silakan. Ini bisa baca? Ya, Azbi pertama aja, dia ada urusan. Halo? Ya, Ya, halo? itu ada tuh. Halo? Ya, Ya. Alhamdulillah, saya tahu aja. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Ya Allah, marhamna bil Quran. Terima kasih Hasbi. Untuk pembelajaran selanjutnya, Andung, silakan Andung. Qalat lahum rusuluhum rusuluhum Ibu Imari Rianis, tolong dimatikan mic-nya ya. Ibu Imari Rianis, Pak Ahmad Atta, tolong dimatikan mic-nya. Ya, silakan Bu Andung. qalat ya. Umi juga satu, Umi tolong dimatikan mic-nya, soalnya mengganggu orang yang lagi membaca. Mic saya mati kok Bu. Umi. Ya, silakan Andung. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala
Allah Walakin hanya jangan tertahan. Ya, hanya ya jangan mana? tertahan Allah. Walakin Allah hanya tadi tertahan. Coba Ya. ditelanjutkan jangan tertahan. Walakinallaha yamunnu ala man Nanti. yasha. Nu juga tertahan lagi. Jangan tertahan nu. Yang enggak panjang-panjang jangan tertahan ya. Walakin Allah yamunnu ala. Jangan yamunnu ala. Enggak boleh ditahan. Ya, tidak ada panjang di situ, Wandung. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma lana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana walanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zolimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'u wa la yakadu yusi'uhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghaliz. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rih Karama dari fi karama yaum dari karama karama jangan dari ma aja. Karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif Kenapa sihnya dipanjangkan? Ya, fi yaumin asif. bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Allah marhamna bil Quran. Kita selanjutnya Wina Lisa, silakan Bu Wina. Saya Bu. Pak Atta.
Ya, saya dulu ya Bu ya. Ya. Dulu ya Bu. Pak Hatta, Bu. Pak Hatta. Oh ya Pak Atta, Bu Indahnya nggak ada. Ya. Oh ya, ya silakan Pak Atta. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mu'nuna anna min azabillah min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمخرجكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. Belum dari mana Bu ya? Dari jannatin. Ya. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabisu wa far'uha fis sama. Bukan sabisu itu. Tuh. Aslahu sa. Asluha sabitu wa far'uha fis samai. Ya Allah alhamdulillah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa
مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار اللهم ارحمنا بالقرآن. Pembaca selanjutnya setengah halaman aja ya, Ibu Minda. Silakan Ibu Minda. Buka mic-nya Bu Minda. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya dibuka. Ya, Ya, ya. maaf. Ya, silakan sampai ayat 37. Akum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya, za-nya tidak panjang ya Bu. La zalu, dilunya panjang. Za-nya tidak. Innal insana lazalumun kafar. Wa id
Qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan. Ya, da tidak panjang. Hadzal balada aminau. Hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram al-muharrama inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus sholawata faj'al afidah. Bukan sholawata, sholat. As-sholawata Sholat bukan sholawat. Sholat nggak ada wanya, wanya tidak ada harokatnya ya. Ulang lagi deh dari Rabbana, Ibu coba ulang dari Rabbana. Ya, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum Warzuq dipantulkan. Ya. Tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, cukup Ibu. Sambung Desmi Roza. Ya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min Zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشهد إنما يؤخرهم ليوم tashhasu fihil absar. Ya Allah marhamna bil Quran. Baca selanjutnya Ardalena sampai ayat 46.
Buka mic-nya. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى Akhirna bukan. Akhir bukan akhir ya. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال اللهم ارحمنا بالقرآن. Sambung Imarianis. Bu Imarianis buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtiin ya Bu ya? Qalat tah. Udah di bawah Bu. Ayat 47 sekarang Bu. Ini udah hampir selesai. Tengah halaman aja. Qalatah. Bukan itu Bu, bukan itu. Fala tahsaban. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula. Inna Allah azizun zuntiqam. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat وبرزوا لله الواحد القهار. Kecil ya Bu, itu Bu Irma ya. Kecil, jangan wahidil juga ya. Wahidil dilatih-latih ya. Jangan disamakan dengan hamsar ya. وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى
وتغشى وجوههم النار ليجزي pelan-pelan ya Ibu. Coba ulang lagi dari buat taghsya. وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Karo bukan karu ya. Karo bukan karu ya Ibu. Baik, diulangi. Ulang dari huwa ilahum di huwa ya, lambu ya. Huwa ilahum wahidun waliyazzakara ulul albab. Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Ibu-ibu semua sudah selesai satu juz ya kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa hifdzul Quran. Ibu Umi bisa membaca doa hifdzul Quran? Ibu Umi bisa buka kameranya? Ya, baca doa hifdzul Quran deh, Bu. Ibu Suraja. Ya. Bisa Ibu Umi? Katanya Ibu Zuraza. Oh. Ibu Zuraza yang Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diartikan sama Bu Riki Marianis? buka mic-nya Ibu. Ibu buka mic-nya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia
penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu Riani, Ima Riani.